Pipis sing ngelah bas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodoh kalah kenkenangan kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis sadusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis sadusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai Oke.
Sudah play. Hari ini kita ampura di pura niki kan minas tale ini bahasa Indonesia, bahasa Balinya tale nyawan isi 5 biji, kita minas 1. Ya, mudah-mudahan yang isi banyak. Wah, ternyata kering, tidak isi. Cuman 1. Coba yang isi lagi ya. Pisahkan nanti. Oh, di tangan. Wah, semuanya kering. Oke, berarti jadi hidang. Artinya kurang bagus. Kalau dimasukin lagi bisa Pak ya? Enggak. Tak mau dia ya? Enggak. Ambil lagi. Bentar. Bentar. Kita lihat. Ini kurang lebar. Ya. Kurang lebar. Lebih lebar. Kalau jika mau pisah ya di tempat kan, kalau tangan ke masih itu kan ya bisa pisah di tempat, ke posisi tempat yang lain. Kita langsung ambil. Ini dia. Sudah wayah-wayah. Garis. Berarti hari ini kita tidak dapat izin karena tidak ada isinya. Oke, kita coba ambil lagi. Kalau nyawan lebah ini kita pegang jangan keras, dia tidak akan gigit. Ada tali ada pitan ke, Ya. ada pitan ke berarti ada baru konen ke, kan kemarin ikan ini kan. Oke. Ini dia buktinya. Yang jelas tidak boleh keras memegangnya. Oke, sama pamit. Oke, laris. Usahakan jangan sampai kejepit, misalnya masuk ke dalam di bawah jam, kepencet, dia bakal nyengat ya. Oke.
hari ini nggak diurus. Mungkin lain kali kalau ada yang isi lebih banyak, kita tadi udah ngambil di pohon manggis, hari ini nggak dapat, mungkin lain kali kita cari lagi. Tiga ke empat Ya. kemarin yang pakai beliau Lugreng ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh
red niki ciri zaman edan. Aim kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Cotek sambungin layu, mekejang kotek tutur ngelantur, nuturang empukan milu, nuturang suargan jag paling tahu. Netiang buka mebalik wayang, nenuturang cupa ke suarga. Satwa-satwara ada, konten karuan saja sebatas order. Apang enyak ada kande, pengenah ne paling bisa. Yen mula saja demennya tua, lan satwa yang apa ne seken ada. Suwut monto megarang empugan, suwut nyatuang suarga, beswayayan beserem rai. Yen ento terus budang badingan, ane sekan kena hang jani. Apa nilai kerjakan buin mani, pangedusing tutur ngelantur, hidup mati depang widine ngatur. Satwa-satwara ada, konten karuan saja sebatas order. Apang enyak ada kande, pengenah ne paling bisa. Yen mula saja demennya tua, lan satwa yang apa ne seken ada.
sekarang empukan surutnya tuang suarga beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan ane sekan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusin Hajat peragan itu mang curhat, mang suarga, kerjakan manis yang ada. hidup mati depang widine ngaduh. Dingahang jani aku lakar nuturan undo cinta aku ne kapining ragan kamu uliang aku tu sing juari lakan orang makalo sudah aku namanin kamu nanging cinta aku ne tu sing kadang-kadang kengkenang jani laka ngora sen kana he juto kimi gaski dayo demastai la rezu de atahi kara hima imo aisi teru terkedang kengkenang jani lakan orang sen kana he juto kimi gaski dayo demastai la rezu de atahi kara hima demo aisi teru karena aku ne dimana aja kamu masih ngerasa yang tentang aku tua dan ragan kamu
Yen ulyan tamat sekolah ni tinggi, ngerana yang man gegaen prejani. Ane sugih sayan sugih, ane tiwas sayan tertindas. Kal ang sehang ngale gelar S16. Garis nasib ento sing dadi paduhan, agak lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjanane medagang canang, tamat SD dadi jutawan. Nak mekejang bepada ngelah peduman. Yen alit ulin bodi, pantas nih tiang dadi polisi. Nanging tiang kalahan takdir, tiang gugur dipantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi. Pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Garis nasib ento sing dadi paduhan, agak lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjanane medagang canang, tamat SD dadi jutawan. Nak mekejang bepada ngelah peduman. Yen alit ulin bodi, pantas nih tiang dadi polisi. Nanging tiang kalahan takdir, tiang gugur dipantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi. Pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Yen alit ulin bodi, pantas nih tiang dadi polisi. Nanging tiang kalahan takdir, tiang gugur dipantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi. Pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam.
Nuturang seperti beliwat ngelat tunangan bareng satu kampung, ngalegai ke kota hidup di rantauan, ngoyong bareng di kos-kosan, kang wang malui renu kuangan. Mejani tingkahe melenan, bias adine kerasa lebihan. Adis tak memede, pepas telat mulai, apa bede-bede ngamun. Dikeng kene adi nage mapalasan, kepoken beri adi BBM-an, ngajak atasannya ngorang sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Tadi menipi rasa yang jani, sing percaya teken pulukin di benin, buka dagang kasur ide-ide ngapa pembuk putih anak lene muboe. Ni jani mulai tiang pendidi rerama nakonang muda ilo sing larang, iya sibuk iya lembut me gagain menumpuk ketut yang jauh ten, gahen me metumpuk ketut yang nyekenin. Sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Tadi menipi rasa yang jani, sing percaya teken pulukin di benin, buka dagang kasur ide-ide ngapa pembuk putih anak lene muboe. Ni jani mulai tiang pendidi rerama nakonang muda ilo sing larang, iya sibuk iya lembut me gagain menumpuk ketut yang jauh ten.
tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi bireh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne belah bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo singolah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi bireh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne belah bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo singolah harga diri
cita-cita. Dokter, dokter, mau baju putih-putih. Dokter, dokter, berpenampilan bersih. Dokter, dokter, nulungin anak sakit. Dokter, dokter, sungguh sangat mulia. Wenten dokter umum, wenten dokter anak, wenten dokter spesialis kandungan, wenten dokter gigi, wenten dokter mata, nanging tiang bantah dokter-dokteran. Tiang buat jadi dokter, tiang harus pang pinter, belajar jumalan di sekolah. Bapak ibu semangat, tiang masih panggiat, belajar demi cita-cita. Dokter, dokter, mau baju putih-putih. Dokter, dokter, berpenampilan bersih. Dokter, dokter, nulungin anak sakit. Dokter, dokter, sungguh sangat mulia. Wenten dokter umum, wenten dokter anak, wenten dokter spesialis kandungan, wenten dokter gigi, wenten dokter mata, nanging tiang bantah dokter-dokteran. Dokter, dokter, mau baju putih-putih. Dokter, dokter, berpenampilan bersih. Dokter, dokter, nulungin anak sakit. Dokter, dokter, sungguh sangat mulia. Wenten dokter umum, wenten dokter anak, wenten dokter spesialis kandungan, wenten dokter gigi, wenten dokter mata, nanging tiang bantah dokter-dokteran. Bulan Februari nikah kewastanin dina Valentine, dumugi rahayu dudonan karyane antar memargi. Jam pitu dudonan pertama, tiang metaki-taki mendak dedari. Syaratnya utama coklat lana bunga mawa sampun saya ngelantur dudonane nomor 2, ngiring yang dedari melila cita. Ngelantur dudonane nomor 3, ngaturang coklat lan bunga mawar. Di pemunca acara dudonan karya Valentine mandam pedagingan. Dudonane paling pingit sawire dan dados intip wiremisi jerat-jerit. Ide dane sareng sami sampenang menggaring kayun iki wanta gegonjakan. Podcast ring BBM, status ring Facebook, angin ubat lempu yang nganu, ucap mekendekan
setiban ngemudan kocap kedekan ngai awet muda yang terus gede sing suwud-suwud cocok nih di rumah sakit Bangi. Jampitu dudonana pertama tiang metaki-taki mendak dedari syarat ne utama coklat lana bunga mawa sampun saya ngelantur dudonane nomor 2 ngiringang dedari melila cita ngelantur dudonane nomor 3 ngaturang coklat lan bunga mawar di pemuncak acara dudonan karya Valentine mendem pedagingan dudonane paling pingit sawire dan dados intip wire misi jerat-jerit ide dane sareng sami sampenang menggaring kayun iki wanta gegonjakan podcast ring BBM status ring Facebook angin ubat lampu yangan kocap mekendekan ngai awet muda da setiban ngemudan kocap mekendekan ngai awet muda yang terus gede sing suwud-suwud cocok nih di rumah sakit Bangi. Di pemuncak acara dudonan karya Valentine mendem pedagingan dudonane paling pingit sawire dan dados intip wire misi jerat-jerit ide dane sareng sami sampenang menggaring kayun iki wanta gegonjakan podcast ring BBM status ring Facebook angin ubat lampu yangan kocap mekendekan ngai awet muda da setiban ngemudan kocap mekendekan ngai awet muda yang terus gede sing suwud-suwud cocok nih di rumah sakit Bangi.
Damai timpal-timpal berkejang, yuk kita berkumpul, bukan untuk lembur. Hilangkan penatmu, buktikan nyalimu, kita taklukkan hutan belantara. Sopan di jalan, liarnya di hutan, bukan berandalan dan ugal-ugalan. Ku suka tantangan yang penuh rintangan, itu caraku hilangkan kegalauan. Gaspol, gaspol, No road, no problem, gaspol, gaspol, sing ada jalan sing keng-keng. gaspol, gaspol, Rintangan bukan halangan, yo 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 yo, kita berkumpul. Demikir cuma kunane ngambul, yo 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 yo, kita meluncur. Ne penting jani ngidang gaspol. Sopan di jalan, liarnya di hutan, bukan berandalan dan ugal-ugalan. Ku suka tantangan yang penuh rintangan, itu caraku hilangkan kegalauan. gaspol, gaspol, No road, no problem, gaspol, gaspol, sing ada jalan sing keng-keng. gaspol, gaspol, Rintangan bukan halangan, yo 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 yo, kita berkumpul. Demikir cuma kunane ngambul, yo 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 yo, kita meluncur. Ne penting jani ngidang gaspol. gaspol, gaspol, No road, no problem, gaspol, gaspol, sing ada jalan sing keng-keng. gaspol, gaspol, No road, no problem, gaspol, gaspol, sing ada jalan sing keng-keng. gaspol, gaspol, No road, no problem, gaspol, gaspol, sing ada jalan sing keng-keng. gaspol, gaspol, Rintangan bukan halangan, yo 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 yo, kita berkumpul. Demikir cuma kunane ngambul, yo 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 yo, kita meluncur. Ne penting jani ngidang gaspol. Ngidang gaspol. Ngidang gaspol.
Kawan keluarga ne mekadet yang dadi gegendong ubu hujanan panesan kijat yang meembon pedang lemah kijat yang
jejeh nen malunya sengsaya kapining tresnan beli jawab ge sing bajang jawab ge sing prawan nanging yen subo beline demu tresnan beli tu sing misi neko-neko asal ege enya janikal nerima dejangin tunangan yuk subuh mekuna Nah yening subah kakek tu kena beli jalan je subah lanturung tresna nyerke beli lakaran sayang lakar tresna ngantos mati ya do pasti beli lakaran janji beli sing takut sing masalah godohe mawadah belek mula jodoh dewek beli wantah tuge ge 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 jejeh nen malunya sengsaya kapining tresnan beli jawab ge sing bajang jawab ge sing prawan nanging yen subo beline demu tresnan beli tu sing misi neko-neko asal ege enya janikal nerima bejangin tunangan yuk subuh mekuna Nah yening subah kakek tu kena beli jalan je subah lanturung tresna nyerke beli lakaran sayang lakar tresna ngantos mati ya do pasti beli lakaran janji beli sing takut sing masalah godohe mawadah belek mula jodoh dewek beli wantah tuge ge 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 satuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan ulian ben nguping nanging ortane lebihan entega sebeng cara bertain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres
pasti buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asam lambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asam lambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asam lambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.